baš te briga. Ne treba da budeš tu. Biće me bolje sa mojim društvom. Samo ti idi te sve glupove pokone glupovo djeci. Kao i svake godine, mrazit se ljuti što moram da idem od kuće za novu godinu. Još uvijek ne razumije koliko je tvoj posao važan. Shvatit će jednog dana, kada bude i sam morao da me radi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Jeste li potrošili mnogo novca? Naravno da nisam. Sve ovo sam ukrao. Naravno da sam potrošio mnogo novca. Loši jedan. Ali isplaće se. Jer sva ovo da raspravljam po duplo većim cijenom. Oprostite, nisam ja los, ja sam i vas. Znate, samo radi svoj posao. Evo djeci. Izvoli dušo, ovdje je jedan glas. Od njega čeka da sasluša tvoje želje i da da pokoj koji ti želiš. Ako će tvoj roditelj morati da plate na izlasku iz tržnog centra. Za braću i sestre, bili su obzirniji, pazljiviji, toga više nema. Sve samo daj. Znaš koliko smo pisama dobili ove godine? 5, 6, 7, stotina, miliona. I koliko se sjećam, nijednom nije bilo riječ hvala. Prijateljice si, moj stari dobri prijatelj. Nisam. Nekada stražili bicikle, sanke. Sada ručuju nešto posebno, ono što ide samo, ono što govori. Automobile na daljinski kompjutere, igrice za kompjutere, Nintendo. Jes, bio sam mnogo žrtva na dan. U mene? Ne u tebe, sada